Ekitabo kya Zaaburi eshuura y'I105 okuhimbisa Ruhanga ahabw'obukuru bwe n'oburungi bwe. Ekyeshongoro kya Dawudi eky'okuhimbisa. Ndyakuhimbisa ayi Ruhanga wangye kandi omugabe wangye, ndyasiima izina ryawe ebiro byona. Buri izooba ndyakusiima, mpimbisa izina ryawe ebiro n'ebiro. Mukama ni mukuru kandi ashemereire kuhimbisibwa munonga, obukuru bwe tibwetegerezibwa. Ab'obusingye bumwe baryagambira ab'obundi busingye, nibasiima emirimo yawe kandi bamanyisa eby'amaani ebi wakozire. Ndyagamba aha burungi bw'ekitiinisa ky'obukuru bwawe, ngume ninteekateeka aha mirimo yawe y'okutangaaza. Abantu baryagamba aha maani g'ebirikutiinisa eby'okora, kandi nanye ndyagamba aha bukuru bwawe. Baryagamba munonga aha kurangaanwa kw'oburungi bwawe obwingi, beeshongore eby'okuhikirira kwawe. Mukama n'ow'embabazi kandi n'omunyasaasi buzima, tarahuka kuguubwa kubi kandi aine okusaasira kwingi. Mukama ni murungi ahari boona kandi agira embabazi nyingi ahari byona ebi yahangire. Ayi Mukama, ebi wahangire byona biryakuhimbisa, n'abarikwera bawe baryakusingiza. Baryagamba aha kitiinisa ky'obukama bwawe, bagambe aha by'obushoborozi bwawe okumanyisa abantu eby'amaani eby'okora n'ekitiinisa ky'obukuru bw'obukama bwawe. Obukama bwawe n'obukama bw'ebiro byona, n'obutegyeki bwawe buryagumaho obusingye bwona. Mukama aramira boona abarikugwa kandi ayimusya boona abeeyinamiriire. Ebintu byona bikutega amaisho, niwe obiha ebyokurya omu bunaku obuhikire. Oshashanure engaro zawe ohaazye ekintu kyona ekihuriire ebikirikwetenga. Mukama n'ohikiriire omu mitwarize ye yoona kandi ow'embabazi omu byakora byona. Mukama ari haihi na boona abamutakira, boona bamutakire omu mazima. Abarikumutiina aryabamarira ebi barikwetenga kandi aryahurira okutaka kwabo abajune. Mukama arinda boona abarikumukunda, konka ababi boona aryabahwerekyereza. Akanwa kangye karyagamba eby'okuhimbisa Mukama, ebyine omubiri byona bisiime izina rye eririkwera ebiro n'ebiro.